Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugeze ku isomo rya munane mu masomo ajyanye no kumenya kwisobanurira Quran mu rurimi twumva rw'ikinyarwanda inshallah. Kuko bisanzwe rero tubimenyereye, turatangira twumva izi aya uburyo zisomwamo neza, ndetse niba hari aho dufite amakosa y'imisomere tuyakosore inshallah, noneho dukurikizeho kurebera hamwe amagambo tudasanzwe tuzi tutabonye mu masomo aheruka, noneho nitumara kuyasobanukirwa no kuyashyira mu kinyarwanda turaza noneho gusobanura izi aya inshallah ta'ala. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. Ijambo rya mbere duhereho ni ijambo haqqu. Haqqu ni ijambo risobanura cyangwa se rivuga ukuri. Ukuri, ikinyuranyo cy'ikinyoma. Ukuri, ukuri ni haqqu. Ghafil, ghafil. Ghafil bisobanura indangare, umuntu urangaye, cyangwa se umuntu udafite amakuru, udafite amakuru ku kintu runaka. Ghafil, ararangaye. Sihir, sihir bivuga uburozi. Batil, batil bivuga ikinyoma cyangwa ikitari ukuri. Batil, ikitari ukuri. Burhanun, burhan ni ijambo rivuga ikimenyetso, ikimenyetso kigaragara. Burhan bivuga ikimenyetso kigaragara. Mizan, mizan bivuga umunzani. Arsalna, arsalna
twohereje, twebwe twohereje. Bashirun, bashirun. Bashir nutanga amakuru cyangwa se uburira. Bashirun ni umuntu utanga amakuru. Nadhir ni umuburizi, umuntu uburira abandi. Nadhirun. Alladhi, alladhi bivuga wa wundi cya kindi. Alladhi wa wundi cyangwa cya kindi. Anzala, anzala yamanuye. Anzala yamanuye. An, an ni ijambo rikoreshwa nk'indangahantu ku. Kafaru, kafaru babaye abahakanyi, babaye abahakanyi cyangwa barahakanye, barahakanye. Kafaru bahakanye, babaye abahakanyi cyangwa barahakanye. Khasiruna, khasiruna cyangwa khasirina, khasirina ni abantu b'abanyagihombo, ni abahombye, abanyagihombo. Anzalna, anzalna hejuru twabonye anzala, ahangaha ni anzalna, twamanuye, twamanuye. Rusul, rusul, rusul ni intumwa nyinshi, intumwa cyangwa se abantu boherejwe, abatumwe. Rusul. Bayinati, bayinati bivuga ibimenyetso bigaragara, ibimenyetso bigaragara cyangwa se ibitangaza bigaragara. Bayinati ibitangaza bigaragara cyangwa ibimenyetso bigaragara. Kathir, kathir ijambo rivuga ibintu byinshi. Kathir byinshi. Aya magambo rero nayo akaba yaragiye agaruka kandi akoreshwa muri Qur'ani inshuro zigeze ku 1828. Bityo rero ubwo tumaze kumenya amagambo yakoreshejwe muri Qur'ani inshuro zigera ku 31,594. Ubwo rero tumaze kubona amagambo akomeye, reka tuyifashishe dusobanura zino aya, tuzishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda insha Allahu ta'ala. Aya ya mbere, inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhiran. Inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhiran. Mu by'ukuri twebwe arsalnaka twohereje indeka wowe bilhaqqi mukuri cyangwa kukuri. Bashiran nk'umuntu utanga inkuru nziza. Wa nadhiran kandi akaburira. Inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhiran. Mu by'ukuri twakohereje kukuri nk'utanga inkuru nziza kandi uburira. Qul ya ayyuhan nas, qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirun mubinun. Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirun mubin. Qul vuguti ya ayyuhan nas yemwe bantu. Innama mu by'ukuri njyewe nta kindi ndicyo uretse ko ndi umuburizi ugaragara kuri mwebwe. Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirun mubin. Vuguti yemwe bantu mu by'ukuri njyewe nta kindi ndicyo uretse ko ndi umuburizi ugaragara wanyu cyangwa ndi umuburizi ugaragara kuri mwe. Nta kindi dupfana uretse ko ndi umuburizi ugaragara kuri mwebwe. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba. Alhamdulillahi ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah. Alhamdulillahi ishimwe n'ikuzo cyangwa se ishimwe ni irya Allah. Alladhi anzala we anzala wamanuye ala abdihi umugaragu we igitabo. Ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah, we wamanuriye igitabo ku mugaragu we cyangwa se wamanuriye igitabo umugaragu we cyangwa wamanuriye igitabo ku mugaragu we. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba.
ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah we wamanuriye igitabo umugaragu we. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Wa inna, kandi mu by'ukuri, kathiran minan nas, abenshi mu bantu, an ayatina, ku bimenyetso byacu, laghafilun, rwose bararangaye, ni indangare. Wa inna kathiran minan nasi, kandi mu by'ukuri abenshi mu bantu, an ayatina laghafilun, ni indangare ku bimenyetso byacu, barabyirengagiza ntibabibona, bararangaye. Mu by'ukuri abenshi mu bantu ni indangare ku bimenyetso byacu. Innal ladhina kafaru, innal ladhina kafaru, mu by'ukuri ba bandi bagize gute? Kafaru, bahakanye. Bi ayatillah, bahakanye iki? Ayatillah, bi ayatillah, ku bimenyetso bya Allah. Lahum azabun shadid, bazabona ibihano bikaze, ibihano bibabaza. Innal ladhina kafaru bi ayatillahi lahum azabun shadid. Mu by'ukuri ba bandi bahakanye ibimenyetso bya Allah bazabona ibihano bikaze, bazabona ibihano bibabaza. Faqala alladhina kafaru, faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin. Faqala alladhina kafaru, maze abahakanye muri bo, minhum, muri bo, baravuga bati ibi nta kindi biri cyo, in hadha illa sihrun, uretse ko ari uburozi bugaragara, illa sihrun mubin. Faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin, maze abahakanye muri bo baravuga bati ibi nta kindi biri cyo uretse ko ari uburozi bugaragara. Walaqad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirun mubin. Walaqad, kandi mu by'ukuri, arsalna, twohereje nde? Nuh ila qawmihi, hehe? Mu bantu be. Inni lakum nadhirun mubin, wamwohereje ngo akore iki mu bantu be? Ababwira ati ngenda umuburizi wanyu ugaragara. Ukuvuga ko Nuh yabwiraga abantu be ababwira ati rwose mu by'ukuri ndi umuburizi wanyu ugaragara. Walaqad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirun mubin, kandi mu by'ukuri twohereje Nuh mu bantu be akababwira agira ati rwose nge ndi umuburizi wanyu ugaragara. Walladhina amanu bilbatili, walladhina amanu bilbatili wa kafaru billahi, wa kafaru billahi ulaika humul khasirun, ulaika humul khasirun. Walladhina amanu bilbatili, wa kandi alladhina babandi amanu bemeye iki? Albatil, bemeye ikinyoma. Wa kafaru, bakanahakana iki? Billahi, bakanahakana Allah. Ulaika, abo ngabo, humul khasirun, abo ngabo ni abanyagihombo. Walladhina amanu bilbatili wa kafaru billahi, kandi babandi bemeye ikinyoma bakanahakana Allah, ulaika humul khasirun, abo ni abanyagihombo, abo nibo banyagihombo. Kandi babandi bemeye ikinyoma bakanahakana Allah, abo nibo banyagihombo. Ya ayuha nnas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ya ayuha nnas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ya ayuha nnas, yemwe bantu, qad ja'akum,
mu by'ukuri mwaraziwe mwagezweho n'iki? Burhanun min rabbikum, n'ikimenyetso cy'ikimenyetso giturutse kwa Nyagasani, min rabbikum, giturutse kwa Nyagasani wanyu, wa anzalna ilaykum nuran mubina, kandi twabahishuriye cyangwa twabamanuriye urumuri rugaragara. Urwo rumuri rugaragara ruvugwa ni Qur'ani ntagatifu. Iyi ngiyi turimo gushaka kumenya kuyisobanurira mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda inshallah. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Yemwe bantu, mu by'ukuri mwagezweho n'ikimenyetso giturutse kwa Nyagasani wanyu, kandi twabamanuriye urumuri rugaragara. Laqad arsalna rusulana bilbayinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana. Laqad arsalna rusulana bilbayinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana. Laqad, la na qad, twabonye ko yombi ni amagambo ashimangira. Rwose mu by'ukuri, arsalna, twohereje, rusulana, intumwa zacu, bilbayinat, tuzihaye ibimenyetso bigaragara, wa anzalna ma'ahum, kandi ntabwo twazohereje zonyine, ntabwo twazohereje zonyine, wa anzalna ma'ahum, tunazihishurira igitabo n'umunzani, umunzani w'ubutabera. Rwose mu by'ukuri twohereje intumwa zacu, tuzihaye ibimenyetso bigaragara, kandi tunazihishurira igitabo n'umunzani. Muri iri somo rero turabona ko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala adusobanurira neza abo yatumye kutugezaho ubutumwa bwe. Imirongo myinshi ya Qur'ani igenda ivuga ku ntumwa z'Imana. Imwe muri iyo mirongo igenda itubwira ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'izindi ntumwa ari abatugezaho ubutumwa buturutse ku Mana, kandi bakaba ari ababurizi ba rubanda. Intumwa z'Imana zaduhaye amakuru meza yo kuzabona ijuru ry'ubuziraherezo, bityo abemeramana b'ukuri n'abanyabikorwa byiza, ndetse bagaha inkuru mbi abahakanyi n'abanyamahugu ko bazahanishwa ibihano by'umuriro ubabaza cyane, umuriro wa Jahannam. Intumwa z'Imana zayoboye abantu mu nzira y'ukuri zifashishije ibitangaza Nyagasani yagiye azemerera gukora ku bushake bwiwe, ndetse n'ibindi bimenyetso bisobanutse. Ariko abantu benshi, bitewe no kuba ari ba ghafilun, ari abantu b'indangare ndetse batita ku bintu, ntabwo bigeze bemera ibyo bimenyetso by'intumwa z'Imana, ahubwo bakomeje inzira y'ubuhakanyi. Ariko hari abandi bemeye maze bayoka inzira y'ukuri ya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani ntagatifu rero yise abanyagihombo ba bandi bemeye ikinyoma ndetse bakemera n'ibintu bitari ukuri, ubundi bakanahakana Imana Nyagasani, bakayitera umugongo. Ndetse Qur'ani nita abahiriwe b'ukuri abantu bemeye by'ukuri Imana Nyagasani n'intumwa zayo. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naho ubutaha mu isomo rya 9 insha Allah. Tubibutse ko gukora imyitozo tuba twashyizeho bidufasha kutibagirwa amasomo yagiye atambuka, kandi bigatuma dukomeza guhora twibuka tunazirikana gusoma igitabo cya Qur'an, kubera ko ari cyo gitabo cy'umuyoboro wacu insha Allah.